Yes, dire dani. Ni inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho bava bakagera hose yaba mwe muri mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho ikaba imaze kuba igenda isinyisha umukinnyi ukomeye cyane, umwe mu bakinnyi baje kuba bagenda bajya bayifasha mu buryo bwo mwizama. So navuga ni ikipe ya Rayon Sport rero ibonye igisubizo kirambye kuri uyu musore bita Kwizera Olivier. Uyu ni umusore waciye mu ikipe ya Rayon Sport mu minsi yashize aza kugenda ayivamo ubwo ikipe ya Rayon Sport yayoborwaga na Sadat muribuka ya championnat yo muri Covid. Uyu Kwizera Olivier yari ari hano mu ikipe ya Rayon Sport. Maginga yangaya rero Kwizera Olivier nyuma yuko avuye mu ikipe ya Rayon Sport akerekeza hanze y'igihugu, bikaza kuba bigenda byanga dore ko undi mwaka cyangwa se mu mezi atandatu ashize nta kipe yari afite uyu Kwizera Olivier, bikaza kuba bigenda yigarukira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Numwe mu basore bitwaye neza muri Esperance Tournament ryarushanwa riba rya hano muri pre-season, ngira ngo abantu baribuka ko yagendaga atwara n'ibihembo. Uyu mugabo yaje kuba agenda avugwa ni ikipe ya Rayon Sport, ariko bije kugenda birangira uyu mugabo ateretse umukono ku masezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri bonane rero ikipe ya Rayon Sport ikaba ije kuba igenda itanga bonane. Uyu ni umusore ndaze kuba ngenda ngarukaho, ese yemeye iki? Ikipe ya Rayon Sport imwemereye iki? Ese azaza ahembwa amafaranga angahe hano mu ikipe ya Rayon Sport? Byumvikane yuko ikibazo cyose rwose cy'umunyezamano mu ikipe ya Rayon Sport, navuga ko uyu musore mu gihe ativangiwe na bya bintu byiwe, dore ko nawe discipline yiwe hari igihe igimukoroga, navuga ko ikipe ya Rayon Sport ikoze signing shyashya. Byose ndaza kuba nyena bigaruka hano muri iki kiganiro cyacu tugiye kugenda tubanamo 5-5. Ni Kwizera Olivier rero umaze gutereka umukono ku masezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo uyu wenyine, ikipe ya Rayon Sport iragera ku munsi wo kuwa gatanu yakrozinze icyitwa kugura abakinnyi. Ubwo ngubwo nibyo twiteze kuba tuza kuba tugenda tureba muri iri joro, mu winga ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose, nawe akaza kuba yagenda atereka umukono ku masezerano mu gihe nta gihindutse. So turaza kuba tugaruka hano mu ikipe ya APR rero. APR nayo abayobozi bayo bayobowe imbere na Afande Mubaraka Muganga bamaze kuba bagenda basangira iminsi mikuru ndetse n'ikipe yose muri rusange, yaba abakinnyi yaba staff n'abafana, dore ko bari bahari ndetse baje no kuba bagenda batanga ubutumwa bwiza ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'umutoza yaje kuba agenda atangaza amagambo akomeye cyane tugiye kuba tugenda turi buze kuba tugenda tugarukaho. Nyaboneka ariko reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano utarakanda subscribe, reba hano handitse ijambo subscribe urikandeho, ubundi tujye tubana hano 5-5 makuru yacu abagiye agezweho, dore ko amakuru menshi cyane yaba abari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa ni ukugomeza ukagenda ubana natwe. So yari ikipe ya Rayon Sport yazaga kuba igenda itanga bonane ku bakunzi bayo. So umusore bita Kwizera Olivier, nyuma yuko baje kuba bagenda bagerageza kuvugana nawe, rimwe bikaza kuba bigenda bikunda bakabonana, ariko bikaza kuba bigenda birangira nta kibiganiro bije kuba bigenda bigeraho. Uyu Kwizera Olivier maginga yangaya bije kugenda birangira uyu musore asinyiye ikipe ya Rayon Sport nkuko amakuru atugeraho 5-5 agenda byemeza. Ni umusore wamaze gutereka umukono ku masezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport, ahazaza ahembwa amafaranga ibihumbi 2,000 by'idolari, ngira ngo ni amafaranga atari makeya cyane, ubwo ni miliyoni 3. So ikipe ya Rayon Sport ntago izaza nta mafaranga yigize imuha ya extraction cyangwa se icyo bita recruitment, ahubwo ikipe ya Rayon Sport ikaba imwemereye umushahara
wa miliyoni zigera kuri 2 mu gihe asinye. Uyu musore akaba yemeye gusinya amezi 6 hano mu ikipe ya Rayon Sports. Ngira ngo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwagiye bubigarukaho buvuga ati nta bushobozi buhagije buhari kandi twe twaje gutegura, ntago turi mu bantu bazatinda hano mu ikipe ya Rayon Sports. Bityo rero twebwe ikituraje ishinga nukuza tugatanga umusado hano mu ikipe ya Rayon Sports, tugashyira ibintu ku murongo. Komite izaza niyo izabasha kubigenda yorganiza ibintu ibishyira ku murongo. Byumvikane yuko nyaboneka hano mu ikipe ya Rayon Sports nta gihindutse. Uyu musore rwose araza ko bagenda afatanya na bagenzi biwe barimo Nduwimana Frank, umusore w'umurundi ukina ikipe ya Gorilla, nawe bishobora kuza kuba bigenda abirangira muri iri joro agasinya hano mu ikipe ya Rayon Sports, kubera ko nawe ikipe ya Rayon Sports iri kugenda imwoga runono. So byumvikane yuko nyaboneka ikipe ya Rayon Sports yatangiye kugenda yerekana ibimenyetso. Nimba isinyishije umusore bita Kwizera Olivier mwizama, igasinyisha nka nomero 6 ukomeye cyane uyu Kitoko Likao Faustin, ni ikimenyetso cyangwa se ni sinye zikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sports yuko mu kwezi kwa mbere none iraza kubigenda itanga challenge, kandi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports rwose bakaza kuba bagenda bishimira ibi bihe byiza ikipe ya Rayon Sports iri kugenda ibaharika. Twizere yuko nyaboneka turaza kuba tugenda tubibona umunsi kundi hano mu ikipe ya Rayon Sports. Mvuye muri Rayon Sports kandi reka nerekeze mu ikipe ya APR. Muri APR FC naho ni byinshi bikomeje kuba bigenda bivugwa ahangaha. Ni ikipe ya APR, abayobozi bayo bayobowe imbere na Afande Mubaraka Muganga bari baje kuba bagenda bahura n'abakinnyi bagenda baganira. So mu byo baganiriyeho rero kwari kwicara bakareba intego bihaye umwaka utaha nimba barazigezeho umwaka ushize, ndetse bakaniha n'intego z'umwaka tugiye kugenda twinjiramo. Abasore nk'aba Mamadusi bari bahari, abasore b'ikipe ya APR FC bari bahari, ndetse no ku ruhande rwa fan club bakaba bari bahari, ba Rujigiro, ba Marayika, ba Nyiragasazi bakaba bari bahari. Wabonaga ko byari ibintu byiza, dore ko n'umutoza w'ikipe ya APR yafashe ijambo aza kuba agira byinshi agenda atangaza, dore ko yababwiye ko ibikombe byose bihatanirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda bagomba kuba bagenda babitwara uyu mwaka. Byumvikane yuko rero ni umukoro ukomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya APR ese baraza kuba bagenda bawushohoza. Byose nibyo tugomba kuba tugenda tureba hano 5 nyaboneka. Reka ngusabe nimba rwa mbere ugeze hano, reba hano handitse cyangwa subscribe ugenda urikanda, ubundi tujye tubana hano 5 makuru yacu abagiye agezweho.